hadisan niya pandusin Allah Ta'ala labay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin agama singkitan nyo ini agama ulong agama nagdarasin sa rayaw-rayaw pangaddatan agama nagdarasin sa rayaw-rayaw kaulpi ilaw niya in undang-undangan sing kita nyo ini amuna in kabtangan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala na may tai wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan pamungan baytai mga ipon ko sin mamung sadya sila sin marayaw hapad duman padugaing na may tapay na Allah ta'ala wa qulu lin nasi husna pamungan nyo sadya pa mga manusya immarayaw sagawa aw nini mga pangaddatan simihak na siya dain doon hapamando sin aga masingkitan nyo wayroon na siya miyagada undang-undangan sin pag-aga masingkitan nyo laway roon hapag pakay sin pangaddatan piil liban sin kaul singkitan nyo uno siya na ini impagtawahon as-sabbu wal-la'nu wa kadhfu wa syatam siya na ini impagtawahon ang pagpangla'nati sin manusya pahambok manusya pagkabtang sin hambok manusya apabila dugalan unon hipamung niya hatauyaon piagla'nat lo nga sin Allah Ta'ala atawa iman li'anat kau sin Allah Ta'ala atau li'ala'nat ini wallahi al-azim ingkabtangan ini simihak na siya ini hapamando sin aga masingkitan nyo wayroon ini lamod habitikan undang-undangan sin aga masingkitan nyo sin papabisarahon kita nyo sin mga kabtangan beni tanda niya in Nabi alayhi salatu wassalam na may hadith niya innama bu'ithu rahmatan wala mub'athu la'anan piaraha kumaun kanyo law niya labay harahmat wala mubathu laanan wayro na kung piara maun kanyo hasupaya may nang tao magpapangla'nat impasipatan magla'nat ini magguwa harila sin tao sabun nal insini deng hamanga salaggu-laggu dusa hiyaram sin Allah Ta'ala iwan sin Rasul niya damikyan janjian in tao magpakahinang sinhinang ini apabila di siya makapagtawbat janjian siya sin sa ul sisiksaan kanya haadlaw mauni long sin Nabi alayhi salatu wassalam la tala'anu billa'natillah wala bighadabihi wala binnari long sin Nabi alayhi salatu wassalam ayaw kamu magbaus biyaw si sin la'nat labay hakabtangan lianat kau sin Allah Ta'ala damikyan labay raysab diugalan kay mo in Allah Ta'ala atawa mangman kau lang nga piasud sin Allah Ta'ala papinar ka jahannam impagtawag ini katan pangla'nati siya ini liangan kau sin Nabi alayhi salatu wassalam habiyat tu para kalayat tu mayta sabab ingkabtangan lianat kau sin Allah Ta'ala insini kabtangan mangi sarta imana niya ini tardu walibadu an rahmatillah pagpalayo pagbugit pagsihak dain doon harahmat sin Allah Ta'ala mayta apabila imanu siya simihak na pialayo na rin doon daing harahmat sin Allah Ta'ala lando na siya yaon na inang juljana tao malawa na kanyang pagtawagon Muslim malawa na kanyang pagtawagon sumud sulga mayta apabila kyudan siya sin la'anat yaon in aga masingkitan nyo na naabitihi patiap-tiap pagnganan Muslim maun hapag ulong iulungi maun hapag kabtang-kyabtang isin kasalamatan tanda niya in panjising kita nyo apabila makapagkita kita nyo makapagbayng mata unin panjising kita nyo hipagkabtang assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa gawain mga manusya ini nahinang wayroon na hapando sin aga may paghinangon na inang nila impanji hapag wakto nila pagkitain labay hapag la'nat li'anati
Long sinhambuk sahabi Ijurmuz al-Hujaimi na mayta pa Nabi alayhi salatu wassalam, qala ya Rasulullah awsini, ya Rasulullah pandu iya kulong niya, unuin hikapandu muka kulong sin Nabi alayhi salatu wassalam, usika an la takunu la'anan, wiyasiyatan takaulong niya, sindi kau mahinang tao magpapanglaknat. Mga kaulamaan sing kita nyo, lamod na rin doon nagkabtang hin Imam An-Nawawi, Imam Ibn Taymiyyah na mayta sabon na tuudlaw nga natibuok ingkatang kamusliman. Haparakala sinim paglanat, banglanat ton sin hambuk tauin, lianat niya yaw muslim. Haram bi ijma'il ulama, natibuking katan ka ulama nin hinang niya to, haram kanyen hinang niya to magpanglaknat siya to. Biyadiin na long si mga kaulamaan bang apabila impamungmungo mo pa kabtangan mo si mga kabtangan mangi lialaknat yaon, di ukalan kay min Allah Ta'ala pasurun kau sin Allah Ta'ala pinar ka jahannam, lawi long ngayon kaharam apabila ahlul fadal amun tao nagdara ilmu ing kabtangan si mga kabtangan mangi yaon. Long pa sin Nabi alayhi salatu wassalam na may taado kayong hadith, la'nul mu'mini ka katlihi, sabon nato impaglaknat pahambuok tao bar iman biada pagpuhinga kanya. Na mayta pa rin doon dahil nga hadith riwayat ni Imam At-Tabari hakitab niya Al-Awsat na mayta dahil kan hadith law nga kan Salama bin Aqwa na mayta law qala kunna idha ra'ayna ar-rajula yal'anu akahu ra'ayna annahu qad ata baban min al-kabairi, sabon nato apabila kanilaw nga makasakop tao magpanglaknat sabon nato din taon lang nga bitaan na muna insyayaon nakabatok na matu palawang sin mga malalaggo dosa, alhasil impagtawa kong panglaknatini dahil siya mga salaggo-laggo dosa. Na may tain Nabi alayhi salatu wassalam maumpa mga pasipatan simpagtawagon mu'min na may ta laysal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahishu walal badhi, bukon law nga impagtawagon bar iman, bukon impagtawagon mu'min among mga sila tao magpapanglaknat. Damikyan na may taado kayong hadis doon haparihalan kahalan sin laknat yaun bang unin jumatu kanya apabila in hambuk tao nagkabtang sin kabtang ang piaglaknat kau sin Allah Ta'ala. Na may ta hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam, idha qala al-abdu li shay'in, apabila kumabtang in hambuk ipon pahambuk parakala yaun yanon niya li'anat kau sin Allah Ta'ala, saidatil la'natu ila sama, dumagin la'nat yatu kabtangan harap matu pataas langit, patuglaku abwabu sama'i dunaha wa thumma tadhhabu yaminan wa shimala fa in lam tajid laha masagan raja'at ila alladhi lu'ina in kana ahlan lidhalika wa illa raja'at ala qailiha. Long sin Nabi alayhi salatu wasallam apabila dumag na kabtangan laknat ito pataas langit, tambulo ning kalangit-langitan hasupaya wayrong kudanan din dito sambil maglakan napakain na kumudan in laknat ini pakain na imbusong ini kumudan manglakan na matuyaminan wasimalan patuuyban simpalawa sambil bangway roon kalawakan long niya kudanan tapuan niya magbalik siya matpo patao amuon lianat tataw papanyap lianat pataw paparakala lianat niya yaon banglaw niya bukon kapatot sintao simpanyap yaon lianat dilaw nga kumudan kanya pakain na law niya wa illa raja'at ala qailiha, magbalik matto pa nagkabtang kanya magbalik hamun hatao nagkabtang niya to wayron kimudan magbalik kanyang laknat hakan na may nuinukaw may tabusong mangbusong na sa harap maong pa mga tao yaon may ta lawi aula in kabtangan nila di kapagpaagangan diungog nyo nakain hadis sin Nabi alayhi salatu wasalam siyabot man ha Nabi alayhi salatu wasalam in hambu uklaw niya babae yaun sawam qaimun bil layl
Lando, lami im pagpuasa niya law niya. Bang pagtawakon, pagpuasa istini man sinhamis namumuasara. Bang pagtawakon puasa ayyamul biyud. Amo ni kahangko tagtutago pat tagli makasubangan namumuasara. Hiban sin kaiba ng papagpuasa sa umudawod namumuasa adlaw ini magbuka konsum mamuasa puasin ng kadlaw namumuasara im babae ini. Damikyan in babae ini nagsasarak karasing kapampangalta niya dirihil. Nagtatahajud pa dum. Siabot man pa Nabi alayhi salatu wassalam. Iyan law nga ya Rasulullah im babae ini law nga bini-bining kahalan. Law sin Nabi alayhi salatu wassalam hiya finnar. In babae yan law nga sumuda pinar ka jahannam. Maita. Law sin Nabi alayhi salatu wassalam fakanat tu'zi jiranaha bilisaniha. Sabab im babae yan law niya di masalamat im pangdaig niya laway sindila niya. Nakamulakan niya indila niya, im pagpangla'nati niya, im pagpangi niya tao sabab laway hadila niya sa jayat to. Lando tuod makasusaing kahalan sim mga pagkakitaan tanyo mga katawtay manghuran sing kitanyo doon nakalabay hapaglangog-langog sadya atawa labay hadugal magpakakabtang sim mga kabtangan mangibeni lando parain doong kakitaan mo ha mga lungbo bago in sila ini daran kamumuhan kakitaan mo magpanglaknat daysab biya din yung paglaknat sim mga sila ini amuin manunjuki maong pamaumaas nila paninggaran in maumaas paninggaran in maumaas long sin Nabi alayhi salatu wassalam inna min akbaril kabairi sabun nal tuod deng hamanga sa laggo dusa an yal'ana ar-rajulu waliday la'natul long asin hambuk usog yaon in maumaas niya naadjay bin mga sahabat kila ya Rasulullah wa kayfa yal'anu ar-rajulu waliday biadiin baha law nga la'natun sin hambuk usog immaw maas niya adjay law niya qala fayasubbu ar-rajulu abar rajuli fayasubbu abah in may nang hantangan law nga hawak to paninggaran law nga sin hambuok tao yaon in hambuk usog sublihan day sab siya sin usog yatto nabiya niya rapya paninggaran himaw maas niya law sin Nabi alayhi salatu wassalam innaha min akbaril kabair sabun nato di inyan deng hamanga sa laggo dosa kakitaan tanyo ini ha mga mujtama sing kita nyo kakitaan tanyo ha mga kabata-bataan sing kita nyo dahing hasabab yato suway tuod ha mga maumaas atawak taumaas sing kauman amuin maparihala im mga kabataan ha mga bini pangaddatan palayuon nila dahing ha mga pangaddatan mangi hinduan nila sim pangaddatan pag-aga matungod maon paaga ma-Islam mahuli niya aun hambuk tao sahabi hazaman sin Nabi alayhi salatu wasalam riwayat deng hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan la'ana ar-rih hambuk usog yaon law nga li'anat din hangin in hangin lima bay maun kan nila ampa nataas pialid sin hangin imbadyo niya hazaman sin Nabi ampa iyan nin hangin law nga la'anahu piagla'nat law ngayon lahangin yan piagla'nat in hangin yan law nga may talaw nga kiwanin ini pamadjuan ko law nga iangkat diungog man siya sin Nabi alayhi salatu wasalam na may la tal'anhu fa inha ma'mura ayaw mo lang nga la'nata in hangin yan sabab inyan diaraak sadya isu nagdaak kanya Allah subhanahu wa ta'ala wa innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahlin siyu tuod law nga in mangla'nat hambuk parakala bukon kapatut lala'natun in tao yaon atawa in parakala yaon sabun nato din la'nat yaon law nga magbalik matulong niya patao nagla'nati kanya deng hasawab yato busong mangbusong in mga tao yato aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mahuli niya mga katautay manghuran sinakwa agama Islam sabon nal tuod im mga kahadis-hadisan nagkasabot din di ang mga hadis sin Nabi alayhi salatu wasalam lilay si mga kaulamaan insay ni laungya impagtawag kanya ini al-la'nu bil awsaf la bil ashkhas impanglaana tira hindi ang mga kahadis-hadisan ini manunjo ki maum pa mga kasipat-sipatan bukum maum patao dahil hasababiyat to hindi magkabidda si mga kaiwanan tao mabasa nila man kahadis-hadisan si Nabi alayhi salatu wassalam panganal nila sin manjari na la'natun in tao naghinang kangian injawab niya rin dito di may taon hazaman si Nabi alayhi salatu wassalam hambuk usog di kapagang mag-inom alak sambil narasya matto pa Nabi alayhi salatu wassalam pagdamat to kanya pa Nabi alayhi salatu wassalam pagkain siya unlan ini sambil amon liwak na siya simpagtawagon latiguhon jalda sambil iyan aun nakakita dain doon kanya imiyan dain doon la'anahullah ma akthara ma yu'ta bihi li'anat law nga sin Allah ta'ala in tauyan law nga mag-inom na sadya alak law nga makaihilo di umugman siya sin Nabi alayhi salatu wassalam lang sin Nabi alayhi salatu wassalam la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu ayaw niyo sa langya la'nata ayaw niyo la'nata in tauyan bisan siya nakahinang kangian sabab baita impang la'nat ini hakahadis-hadisan sin Nabi manunjo ki pa kasipat-sipatan bukon sa pabintao naghihinang kangian amo na ing kabtangan mo siya parahan mo siya kabtangan la'nat law ngin tao ini maghihinang na sadya law nga beni dahil hasawatu al-hadaru paghali hakatam parakala bini iban sin amuin subay tanyo anaron ing kaanak-anakan sing kitanyo hinduan tuod sin pangaddatan sa rayaw-rayaw damik yan yung mga kainaan kaamaan sing kitanyo subay raysab sila amoy may nang padduman kato hakatan ini pamando sin agama Islam hinduan nila kita nyo haka uno na parakala din doon hamahuli niya in hadis sin Nabi alayhi salatu wassalam na may maun patungod sipat sim mga tao munafiq ding ha mga alamat long sin Nabi alayhi salatu wasalam inna lil munafiqina alamatun yu'rafuna biha aw law nga kasipat-sipatan im mga munafiq aw sila ka alamatan din doon siabot sin Nabi alayhi salatu wasalam tahiyatuhum la'na impagtahiyat nila law niya apabila magbak biyaki magla'nat li'anati magkabtang sin mga kabtangan kangi anday doon mga magbabakay magtipon-tipon sambilamuin aw mga parakala bang mga nagsasakatan niya ong kalihuan sinambok sa sakatan iano magtuy piagmulkaan aw mga parakala biya mangi jumato piagmulkaan kumabtang sin kabtangan be nilang sin Nabi alayhi salatu wasalam ding ha mga alamat long nga sin tao munafiq in alamat din in tahiyat nila rin doon in pagdaran pagbisarahon nila hakabtangan gumawa hadila nila amo na yung pagpanglaanati mahuli niya mga katautay manghuran sin ako na may tayo Allah Ta'ala hakitab niya mahmulya na may tayo Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تعز الاسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين وتدمر
أعداء الدين وأن تنصر من نصر الدين وتخذل من خذله وأن توالي من والاه بقوتك يا جبار السماوات والأرض اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتهم للبر والتقوى اللهم من أراد ديننا وأمننا وشبابنا ونساءنا بسوء وفتنة اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدميره دماره يا سميع الدعاء اللهم كن لإخواننا المرابطين وجازهم خير الجزاء اللهم اقبل من مات منهم واخلف في أهلهم يا رب العالمين اللهم اصلح أحوال المسلمين اللهم اصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على ما يرضيك يا رب العالمين اللهم ارحم المسلمين والمسلمات اللهم اغفر لأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة اللهم جازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا رب العالمين اللهم احفظنا بحفظك وقلنا برعايتك ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه اللهم اغفر لنا في جمعتنا هذه أجمعين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وجازهم عنا خير ما جزيت والدا عن والده اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وأصلح عمله وارزقنا بره ورضاه ومن كان منهم ميتا فارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء جميع أموات المسلمين يا أرحم الراحمين سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.